Жақын арада ушундай bir эки чоң окуя болуп өттү. Биринчиси Куранын өрттөлүүсү, экинчиси жер титирөө. Аллах айтты. Адамдар Âmentü billah, Allah'a iman keltirdim. Namaz turguzуп, oroza tutup жүрөбүz. Namaz okugandan keyin boldu bizge Allah Taala kımılmayda kırsık jetkirбейт деп күмөн санашабы? Жок. Teskerisince men emi alardın imanın sınaş üçün imanına jaraşa olku soluku kırsık jönötöm dedi. Subhanallah. Köpçülük oylап atышы мүмкүн. Türkiye musulmanları buzulup ketken eken tegenden mınday dep. Şunday da söz жүрүп атат. Жок. İmanına jaraşa Allah Taala kırsıktagı katurak beret. Geçe oşol göçkün alından baldары çıkıp kele jatıp arkasından apası çıkıp kele jatkanda жолук бергиле салынып алып чыгайын деген аялы уктуңарбы? Ыймандын бекемине жараша Аллах Таала кырсык жөнөттү.